Kao što sam rekao, dolazim isto iz Saveza slobodnih sindikata iz Slovenija, kao Goran. Radim u migrantskoj pisarni, pretežno radim sa vozačima. To je u Sloveniji jedan od najranjivijih grupa ljudi koji dolaze. Najviše ljudi nam dolaze baš ovdje iz Srbije, iz Bosne, iz bivših republika Jugoslavije, a sve srećujemo se sa sasvim nenormalnim situacijama gdje se ljudi nalaze kad dolaze apsolutno. A najveća ironija svemu tome je to da baš vaši domaći ljudi iskorištaju svoje ljude. To je najveća ironija. Ja, to je istina. Naprimjer, imate tu u Srbiji, imate čovjeka koji radi radne dozvole, naprimjer, sam svojim ljudima koji im uzima po 2.500–3.000 eura da im papire uradi i zaposli i tako dalje, i onda ih dovede u Sloveniju, da ga zaposli, opet mu uzme 1.000 eura i tako. To se dešavaju strašne stvari, to smo mi prijavljali policiji sve skupa. Hvala Bogu, sad smo i navezali neke stvari, kontakte ovdje sa centralom, vašom u Srbiji, sa gospodinom Rankom, da bi to nekako probali da negdje eliminiramo, da se to zaustavi sve to. Ali vidjet ćemo, kasnije ćemo još reći šta imamo u planu, kako imamo u planu da uradimo u sve te situacije koje bi nekako ublažili tu iskorišćenja tih ljudi. U Sloveniji, sam znate, mi imamo u vozaču negdje oko 80% stranaca, od svih skupa zaposlenih. To je ogromna cifra. I druga stvar što je tu, to su sve dumping ljudi. To su sve iskorišćeni ljudi. Nijedna firma, redko, mislim, mogu pozvati ovako reći, u Sloveniji imate, na primjer, 5 firmi, 6, da su stvarno normalne firme koje plaćaju kako treba biti. A sve drugo je sve plaćano po kilometru i po prometu i vamo i tamo, gdje apsolutno zakonski ne dozvoljava. Zakon u Sloveniji dočno dolučuje dnevnica plus osnovna plata. Ja mislim da je to u Srbiji isto tako. Ali to iskorištavaju kod nas na veliko, jer šta se dešava? Oni plaćaju po kilometru, postave razne magnete, vamo, tamo, korišćenje raznih stvari koje to jednostavno odrežu. I ljudi rade po 15 sati, po 18 sati, po 20 sati. Udjesup je ogromno u Sloveniji, na autoputevima i to. I to samo dolazi iz toga preumora. I te preumori su toliko, i to se osjeća kad dođe do neke katastrofe, ne tad kad je sve fino, je svima fino. Ne. I mi smo do te ljudi jednostavno došli na taki način što smo išli po parkingima, napisali smo razne zloženke, brošure, išli smo od parkinga do parkija, od granice do granice na ulazu i dijelili. To smo gledali negdje 6 mjeseci, se nije vidjelo toliko rezultata, da bi to nešto bilo kako, da bi nešto se povećalo, neki telefoni ili ovo. Nakon 6 mjeseci je to počelo, kako vam kažem, masovno da se počne zvati. I taki problem je, onakav problem što je Goran već umenuo. I sad posljednje vrijeme osjetimo da više ne moramo niti izlaziti na kraj sa tim ljudima, ne da ih odbijemo, ne da im pomognemo preobremenjenju. To je nevjerojatno, to više ne možeš svega odraditi onoga što bi trebao odraditi. Jer kod nas svi dani počnu ujutro u 5, završe se na večer u 10-11. Inače ne ide. Ljudi dolaze sa nama, ne sa onom, kako da bi rekao, teškoćom, nego sa veseljem. Ali sad sam došao na sindikat, ljudi će me pomoći. To je fina stvar kad se to čuje, ali neke stvari su ovakve, neke stvari možeš ti pomoći, a neke stvari ti beže iz ruke. Ne ide sve na lijepi način. Ne ide sve na lijepi način zbog toga što i mi imamo vezane ruke na neki način. Jer kod nas institucije koje bi trebale da odrade svoj posao, ne odrade svoj posao na vrijeme. I vremenski i zakonski se gubimo. Tu nam je tista mrtva, tisti hod koji ne moramo uhvatiti niti ovako, niti onako. Ali dok god i kod vas, i kod nas, i bilo gdje na svijetu nisu vlade odgovorne za svoj posao što rade, onda je žalosno, niti institucije nisu odgovorne više za svoj posao koje su bi trebale biti odgovorne. Se gubi jednostavno pravna država, po mom mišljenju. Gubi se.
Gubi se pa samo zbog toga, jer te institucije koje bi trebale raditi da zaustave to, daje poslodavcima još više prava da iskorišćaju, da više prava da udaraju na radnike za socijalni dumping. Tu ja vidim jednu veliko crnu piku koja, pitanje kad će se nestati ili otpraviti, kako bi vam rekao, da se prekine. Jako teško, jer niko ne donosi svoju odgovornost. Ja znam, u našoj kancelariji, ako nekom nešto kažeš, da mu nešto pomogneš, tu si se zavezao. Jednostavno si se zavezao da moraš to raditi. Ali čim ti dođeš do neke institucije, on ti kaže, ja bit će nekako za 2 mjeseca, za 3 mjeseca ili ovamo ili tamo, tu se gubi. I dok će se tu gubiti, neće biti uspjeh. To je prva stvar. Druga stvar, probamo organizirati sada u Zagrebu, imamo 24. isto za svi jugoistočni Balkan, da bi napravili jedno udruženje vezi toga. Sada Srbije, Makedonija, Bosna, to svi su momci za to da se to odradi. Ali odraditi se treba na taj način da svi sindikalisti u zemlji, nek si bude to Srbija ili Bosna, bilo koja, moraju podsjecati na svoje zavode za zaposlovanje. Kad god zaprosi za radno mjesto u raspisu, da ga vidi, da jeste, da ide raditi u Sloveniju ili bilo kako, oni su dužni, moraju biti dužni da provjere tu firmu, kakva je to firma, gdje njih ljudi dolaze i u kud apsolutno idu. I ko njih prima tamo. To oni dolaze, izvinite izrazu, ko ovce na šišanje. Je tako. Dolaze ko ovce na šišanje. Ti si došao, sad će minimalna plata, ja sam ti to dao, sad će, toliko samo imaš i ne pušte ga ništa, došao ako u zatvor. U kabinu, 24 sata u kabini, 3-4 mjeseca na terenu, dođe kući, damo 200-300 eura ili kući, sad nemam para, dobit ćeš pare, niti ga više ne pozove nazad na posao. Nisi se javio 5 dana na posao, sad će dati otkaz. Onda dolaze problem. To su situacije svakodnevne s kojima se mi srećemo. I tu sad potencijalno te vaše sindikaliste ovdje u vašim zemljama da bi to prekinuli. Da ti koji idu raditi, na primjer kod nas, da se prvo jave, zavod mora dati da obavesti sindikat u Srbiji, na primjer ako govorimo o srpskom radniku. Srpski sindikat pozove mene i mi kaže, reci mi kakva je ta firma, i kad taj dolazi sa papirima, da je dobio papire u Sloveniji, da se javi kod nas, da se mu kaže, ovo imaš pravo, to su ti dužnosti, a ovo su ti obaveze. Da znaš u čemu se radi i da zna gdje se okrene ako dođe u situaciju kao što su njegovi prethodnici došli. Dok god nećemo to ustanoviti, dok god neće to do toga doći, mi ne možemo ništa uraditi. Jednostavno gubimo se. I u tim migracijama, u tim migrantskim radnicima, ja kažem, kod nas kad oni dođu kod nas i učlane se i sve skup, oni imaju sva prava. Kod nas nije bitno da zove na večer u 11, u 12, u 3 ujutro. Nikakav problem. Tu uvijek se uskače, uvijek se pomaga. I ako bi to uspjeli na taj način sad napraviti u Zagrebu, bilo bi jako dobro. Jako dobro, jer to smo se dogovorili, da svaki 2 mjeseca idemo u jednu zemlju, da se tamo sasrećemo, da to ide dalje. Ali samo pod jednim uslovom da se nešto radi. Ne nešto, da se to uradi što smo se dogovorili. A ne, tu ćemo napisati, a iza čoška ćemo zaboraviti. Onda bolje da se apsolutno ne pokreće nikakav stvar. A pa to nije samo za vozače. To su i za građevince. Iz Srbije pretežno puno dolazi isto i varioca. Jako puno dolazi varioca gore. I te ljudi rade kod Crnčiga od navečer do ujutra ili od jutra do navečer. Ljudi, to je užas. To je užas. I tako tako sa pomoću vaših sindikalista ovdje da bi se to nešto uradilo. To i te stvari, teško je to govoriti dok god ne vidiš i dok god ne probaš to. Jako teško. Jer tu su situacije gdje ljudi nemaju niti za prebavlište. Nemaju kartu da se vrati, nemaju ništa. Imaju, na primjer, ide šalje se i za Njemačko, za Austriju, oni su gore po 4-5 mjeseci, apsolutno nemaju da se vrati. Niko ne da šalje.
firma je danas jest, sutra je nema. Jednostavno se izgubi. A to su sve, pretežno 80% toga su strane firme, strane, kako bih vam rekao, strani vlasniki te firme. I tu koga ćeš hvatati? Hvataš toga, hvataš onoga, dok ti to sve skupo hvataš, firma više nema. I zato je treba paziti i to je treba organizirati. I mislim da ćemo to uspjeti da bi to odradili fino, da do toga ne bi došlo. Imaju volju, ljudi ovdje imaju volju. Ja mislim da će to uspjeti.